Don't come and fool under my post. Today, I'm not talking as evangelist. I'm talking as Kani Gloria. Take it however that you want it. It's your own business. If you have data and you come online, don't come and fool yourself as if say, nobody should come and fool under my post. As if we say, ne mame e mema 1,000 and ne Diana or wound to oni papa. Nobody should come under my post and fool to say, spams by us 100 ne kabo mu na 4 mu nti na dwene no enye stable. Say ye kan ya nutum na ye choke ye kona. Some of you, the devils and the demons that you are, will come and push us when we talk. Then you still come back and say, one is so yes of mameno, one is so yes of mameno. Mimpem kurasesam ne nkwasiasem. Mimpem kurasesam ene nkwasiasem. Rasbi is ill prophet taking care of his baby. Have I come and taking that person's money from you? Jimmy be say ya na make no. Nkwasiasem say ya bi na make no. My baby that person ka order. And I'm a no na hwe no. No ba baby sa me san nkwasiasem no papa wo no hwe wo. And now mama wo no hwe wo. Mo sorry because say obi a public figure no. You just come and speak and write any nonsense and go. Forget to say nipa na wo tron sama mama no oye nipa wo wakoma or feelings. Muba no be jimi mu ho te se bi nchamwa ne mo ya enkola ya sesa mo free gotem. Nipa ne mamu ya wia no makotena baabi ekokasa enyo no so yes of mama no enyo no so wasachira no na wo ba na wo tron kwase asem jimi fo bi te say Nana Kwesi Johnny. There's one guy on Facebook, Nana Kwesi Johnny. You come and you write nonsense. When I reply you are now who be jabeka say enyo no say oye so for mama enyo no so yes of mama no. I've kept quiet because John Dramani Mahama ex-president wa advise me mafa. Some more person me bad life and no election day. Nobody should push me. Nobody should damn push me. Mahama na abeka mu say maguna ni mase. Mahama na abeka mu say make an Gloria maguna ni mase. The issue, if you don't know anything about it, nobody should push me this morning. Emma membe kasa magana and san dani butu. Today is an election day. Mempem kwasi asem. Mempem kwasi asem. Mempem kwasi asem. Makama no tum to me baby. I have the right to post whoever that I want. Me agana ni me tuaba. And to Baba, yes, I will never listen to your preachings again. You are doing politics. I only trust you. Would you sound? Oh, my man, Tuaba. Or so for now, turn and ask no one Tuaba. What from all this nonsense? Ah? Obitini baby Jenny, you come and push the person and you come and do nonsense. Nipale kokasa. No more than I'm wearing no so yes of my way, no so yes of mammy. My becca will be awesome. And to my dinner, me to me, baby, me di Kani Gloria, Adanunti, and also Mumpe, and Yamofe. Ah, and also mumpe enyamofe. What do you want to know? Peace. Now, yeah, some mumpa sumja. Ah, mumpa sumja. I'm telling this on record. Me fa unen your bloggers Becca. It takes only the advice of his ex-president and I'm asem ni mechaso. It is a moon nima asem ni mubia. E mubia mejina you have disgraced Mahama, you have done this. Asem ni muni muti ase. Muti asem na se. Musori ankwasiani amankwa na mo trotro. Nkwasiani amankwa na mo trotro. Asem na ba no muti ase. Issue ne ba no muti ase. Mode ena ye election day. Mama men come anuntum na me baby. Ena ye election day we are praying for peace. Mama men come anuntum na me baby. Yo. The people of Ghana,
Good morning, good morning, good morning. Yesterday I promised to come on live, but I couldn't. I couldn't cry because I'm also having some family personal issue kakrabi somewhere. So as you can see, my hair black. So the reason why I want to come on live yesterday, I meant to me ambano pawe, and I'm here for peace. I'm here for peace. I'm doing this live video today on the 8th of December to close any dockets about me on social media. The reason is menye Kani Gloria na menenam banchiri ni biem. Eradia humemobo wa peja me dim yesi baby. Wa mam yedin fufro edin a animunyam wom ne rade odi amame. Enti no any issue concerning me social media bia no, I want to clear air today and close the docket. Me bunfuye, I'm in a very good mood anopai. Enti me pese me to me bo na me kame nsem nyina na china bi no blogger bi ankofa ma no asem ankosesa no, and I will be anfama asem ansesa asem no. After this video that I'm doing, God is my witness. Bible say, wa wo beka say Holy Spirit nyankopon on find. So I'm inviting the Spirit of God, Holy Spirit, to be my witness this morning. Say, this is my first and last video on social media concerning me, Gloria, me honsem. Some months ago, that was in the August, issues be by social media concerning Tracey and Miss Bell. Now, people don't know I got involved in the issue. So Nkrofo say to be insulting me. Na asam no cry Tracey and Miss Bell. Then na Kani Gloria do hu be wura Tracey ambo udin enye Tracey ne wo na then na wo beji asam ne fire wo do hu abe wura. It is true. Obi a wo be me bia nim se me to no me ntwantro, including Tracey nankasa. Asam oba na wote ne baby ote there bi mebusa Kani because onim se ne emete no kre one Miss Bell issue na menka ho bi na asam no sei ene ye me ho be wura mu. Before then no, se me ho be wura Tracey ne Miss Bell issue mu no, na me ni Tracey no ye issues dida. Me Gloria man famba social media. By the time I make us that issue ni nyina be wie no, mo asam ne ba mo be di matem no, mo be san ka se Kani wagimi o. Sana nipa nyina eka enye se magimi. Mini obi na ma me kumi ho manipa no. 2016 ena mene ya nyina ye adwene se ye ko supporto NDC party. Nyame adom ye ko supporto party no. Ema nipa na wodi party nanim no so no oje ye feso will come ye fine because na the way ya imagine me ye bantamani akola na mete bantama na makoye ndozi NDC party. Imagine pressure beba me so me fie me maame nua na mete ne nchen no kwa no ono so san ye MPP ni kese me obi ani me wo bantama enti man funny easy but yehu papa no e kan yasem kire ye no papa no eso me mu asomdwe mu eje ye fesu tu ye fo e ma ye nyina ye wo party ni mu a but ebedru brebi no na fe Tracey no nye adamfo na menim ne biem. So many things happened, but ni nyina no me bu mani gu so yesi nipa mienu nam na ba ko anye jimifo a adamfo ne mu nye de. So I decided to be the jimifo and amenenenam. Question number 1,
Mumbusa ya ama me say ever since amenene nam no wa bre me 10 pesos ama me Gloria mabusa ne say ya sika wodi abre mu eye san e na wa bre me 10 pesos da menye bida sika girl na de bre me no na maje se sika no say yesan me musa no nia wodi bre me bia no mani so meje and she can bear witness to that. And know your point number 1. Yeah, wo campaign ni mwana one driver be once me minimum trocha into me kasa na me bubodi but me hu so say me bubodi so na me create confusion man crofo foforo so wo mu fie into this time around no din bi wo kwa me ntimi mbo one driver be oh me bia wo se kanima wani na ho na wo jimi me mani na ho sesen din afi wakas asem na cheme more than 4 times na menti ase enti the last time be yakoye campaign e wo tepakwan so mankra so area ho na minya accident 2016 obia wadi NDC achiache bia knows this story 2016 minya serious accident mini kuma good movie director asaribedi akon na ne kaa mu ena na mete eya mini director ni mienu pe eni ekonya accident no menhu bibia biem mini ba me ho so na me da konfo anoche odofo kofo emergency na ye de niema shock me na ye titi me nan na ye bro me timi di Gloria we chiri enne mi yi ya opie wo mi mu e de apie nti amaye black no. I'm bringing out every pain in me because me pese nansu bia bedi mechi e de ewura 2021. I'm a woman of God. A lot of people listening to me. A lot of people are looking up to me. Me pese bibi bia bedi mechi ewura 2021. I want to live a peaceful life. Na nipa kakra na Ewurade di omadom me no metimi I a good leader. I'm a sankrofo no. Anything about life no. Abusuafo me ti meni na me dakofo emergency na ye bro me Gloria me ti me di Gloria no we chiri nyame de me nkwa che me e ma me ba enkwam me bie ma no sa me kasa na nkrofo di matam hwe wonse mense e ya dance e baako out of the accident ena Ewuraba te se me mense ayese ushia me physical ma deforme me mami anwo me yarefo out of the accident me right leg way and tisa me left leg biem me right leg way and tisa me left leg biem me deforme out of accident me nyaye 2016 me nkasa o me nkasa me yobi a me kipu niema che me nine right way a deform me towards a see me night right way a deform me jina hona wo me physical be hu say right no and then left and ye pebiem me dia hye me ho me nkopo NDC ni bia mane because menya accident ni wie ye no obi ani wa wo fa fra me bisa me say Kani o health issue akosisen asma me kan me wo scars amatwitwa ni nyina aguo eye me evidence minya accident no this Tracey girl e ka kire me say osre me e ma me ma wo bia nte say menya accident enya sa omudi beye ayi campaign etia NDC party ana me ni enuna na ewo no bra abusuafo I sacrifice my life. Me mami kura man friend and can't change se menya accident. Mabusu ni pie nim se menya accident edda kufu emergency because of the party. The love of the party me sacrifice my life edda kufu emergency. Mambo pia manye se menya accident apart from Eagle Prophet. Me minchantro emfa hone ne ese mini ntem. I have to say the truth. Eagle Prophet pe ene nipa wonim se menya accident. I did all these things because of
party na odona na me wo ma party ninti enti na me busa o enti senka me wu ya o ya sure say ntinka ye beka nke de me be she fridge mu aye campaign awie ansa na ya beka se Kani Gloria mewu. I did all this thing because of advisor Madam for Tracey de mame. Mumusa Tracey Boakye mame say menya accident koda akufo emergency sika ye de man so mfa mame ne sika ne we. Menya jimifu enti se me ba bonten beka say I've been a fool for Tracey for 4 years sir. Nsemu wo mo. Nsemu wo. I don't just talk. Mumusa ya say sika ne we. Enkoto menka ho asem. Ye yi me free hospital ade a chin ya na me san gina bofu edu platform so na me san ye campaign. Ye yi me free hospital no manda. Ade a chin ya na me san gina bofu edu platform so ye campaign. Sada no na me koka say ye mpeka lipo president. Sada na. Eno nkoda nchen. Me benyemo ye na me ye madwene se metu kwan akọ Germany na makọ ho na me ton me car na wo Tracey kro ya o lenke me ma connection man bi ewo Accra mile 7 udu mile 7 na baby a Eco bank ne wo no bank ne sro ye frɛ ho Max Million Travel and Tour. I don't know so mo da so wo dia wo ena wo de me koma abra no e ka kire me se utu kwan abra no ena ye wo visa ema enti me ma wo ma bra no nje Dubai ema me. I trusted you as a friend again as the fool that I am misanji wudi nukro nyame ni bra no ji Dubai ma me enti me behu ni se bra no ye clean onye clean anka un introduce no emfa ne ma me enti me to me ka wie na me frɛ bra no se me manyem me pese me kɔ Germany ekokowo no so obetumi aye na Tracey kra aba hose wo pe Europe visa nti Tracey ne emagu ho a omo ye ho adwuma nti me so me family ne beka ho wo ko akwaje Europe visa no me wa mbɔ me amane wo ko US akwaje visa no me wa mbɔ me amane nye minim nyina ne se wakodru US a wafrɛ me se ya maba US o me ba behwɛ woni akola na me see you me koye na oje me nyama na me ka kye ne se menyam nti onya ne fast afa menye se ne ba benya 7 months na process no bra na anye ena me call bra ne ho afa na ba se Accra akoni aba wanya ade na fa misika soso mame a eno soso akoye buachi bidin Tracey say mi kotua sika na ma bra no ma mbɔ na mane me man kan kire ne se me pese me ko Germany ntino ontumi nka asem ni bi really wo introduce nipa ne ma me se me ne nye den wo introduce nipa ne ma me se me tu kwan a wono na ye wakwanto ho ne mama enti me so metumi aye na afọ beka cha me say me koye payment no me ma mo wa mane because na nke wo say anamo bi a metu bia no nka me mo wa mane na sabi wutu anamo a wo ka kire me Tracey hwe manim ka kire me say mi di sika ne koma bra ben no ma mo na mane nti asem no onka bi wa so na wo introduce connection man we de ne maame we nyina so what is my social media me catch you still na me ne ya da so nam ye namfo na me di mani sei e hwe Tracey ade a ya ne say issue we buy no makama no atum etimi baby Tracey na nam no ko hu we ya Kani anyemo oso okọ Germany akọwo na connection man na di ni sika wono ankasa nam na all ton me amakuma se actresses fu bebre ya onu anim baby a wakotena se wadi nkomo no sa nkrofo ni nyina so afrɛ me aka kire me ya mi musa ne da mene na nko ho da ni nyina na mene madam fu yi nam me bewo ye mi CS menyemo 11 months 3 days or 4 days asana ye mi CS oba ma wo fufuro
menya 2 months kra na force gu me nsa na me ton na me ba kola keto ahye machi mi kurokura na enwi. I've been through hell. Situation na me wo mu no. This madam fukuro ya san kodru baby na oye na kesesem a na me ena ogu mani mase. Afa wo kan ya koka say ono na de me call Flagstaff house. Ono de me call Flagstaff house no me ma ko fa driver bi e wo na me driver na twempena. Enti nipa na be ka asam na kire me na me ka kire nipa ne say on kan kire ya say me say ono na driver ne na da ansa na driver ne de ne koma papa no enya me Gloria. I wanted to know say ensem na nipa ne ka kire me ni nyina ye nokure ampani ampa madam we ba ye bebusa me say yes ai o say me na driver bi ne me ada na me say ai busa nipa ne say ensem be na obeka kire me ansa na me ka sa asem no e di a kire no say nim guase we nyina enkoda ho enemi bie ma no na me kasa ni edi matem. Look at your teeth. Wow, fake accounts or what create say yem fan di matem no out of accident no deform a me ma deform no e no mo sign di be di matem. Hwemense me nai a deform me nai nsi ho ti say o baby abiem because of politics. Ghana for what is ma ba abonten beka bibida enti issue we min ko jiska we NDC ni bia ho min ko tena baby anko kasa ye say me koye campaign ma NDC na minya accident na mama di for me. As I'm talking to you right now, me say me was can ni me bibia guwa me ti. I'm praying to God said that menye ska bia metimi akoye sa surgery no e free ho. Me na mama ni emu de bia me preacher me say masua de wa brabom ni pantima say I'm doing this once and for all. Enti me ni trace nsem no nipa bebre nti ase eno na nyama sha ase a me kirekire e de aba accident na sem enkonkoda ho visa wo lenke me ma connection man frodo me eno so enkonkoda ho no minya accident sika ye ka se fabre me ha menhu eno so enkoda ho free se me ne wonam wo wa je 4000 oh wa je 5 mi musa woda sa sister sika ya wodi abremu eye sign no mo dia ma ya wayi we dia ma me nye bida and she can testify and no kire wo say me nya dan for boni me ne wonam I work with you wholeheartedly and na hwenim guasia Abigail abi Montana oti YouTube wo gume Abigail gumi say nim guasani because of you Tracey Boakye. Ne boyfriend ba me hose wo pewo me carry boy na boy ni was kano. I stood as a friend me ye dirty works ema boy ni jai Abigail be foul because now I wanted you to be okay because now that time no o baby papa no he's putting you through a whole lot nye wo be di kra na eden nti na me person ka wonya be ma bi na obe support wa. That is my happiness as a friend. I did everything for you. God knows you know I have never offended you. Mine wuna mnyina manya wo bone da. Wadi mi bone sa menkasa. Ukume ni mase sa menkasa. Uchantro to me so sa. Enti na wo fi se bia menye nipa na. Na wo fi se bia enti meye di sa akosi wiase awie ye. Wonsa me ba bonten ba ko pepe kasa ye. Eno kwa mankasa wo. Ya, mankasa wo. Me ba bonten out of abufuo hwensema wama wo jam abet na social media akafa me ho abra wonim wo wutrim say eyentro ojam beka bibia mfantanish me image ya wo ye wicked we are very wicked girl. We are very wicked girl. Abusuafo to continue the story. Yeah, me hu be wura woni Miss Bell issue ni mu no enini me da me baby eja me ya choba adwuma e wo santase me di me pa kakra issues we ba ya frodo me visa na menya e ho nsem chesensem bebre ni nyina nkoda
Me wo na madam fu ifra me say oye donation ama ekunafo ni nyanka to osere me memra ne fie me bompa ye ma no. I came to your house. Me be bompa ye ma wo. Sada no uhu ne say me yasofo maame. Uhu ne say nyame afre me. Ubutu fom me kai wo me ma revelation ba ko. Ukoto me manim ema me de mensa to wo so bompa ye ma wo. Eno ne de na me nye fake. Eno ne de na bodamfo ne mendae. Eno ne de na me nkoji aduro. But utumi butu fom se me mfa mensanto so mompa ye ma wo. I did for you as a friend. Me ba program me charge o. Me no kan sikasem. Me kan bibi kire video ne ba abontini wie na some girls be a wankasa who confide in them. What say me akire omo no, they called me no mo ka kire me say Kani Tracey etimia ma wa bompa ya ma no asem na sha say ni obusuafo Tracey etimia invite o ene ge we ni hu the we aga yisi gu eni ma se kan wo chi asem basa no ge we yetimia frɛ wa na. So I begin saying here, metie ni omoka because that particular girl no, okofa Tracey asem bia ba me save Tracey say, ontumi nyesa. Afa metie nsem na bro me so no, Tracey be dia dance ya me friend ka chen say ya since 2016 and nkrofo person me ne woko. Omo kan some bebre bet me mfi. People are waiting say me no benya issue but embemuda because na matin nsem na ma afa die ameme nsem ni bi wo ha metie me kosu. Ni na mi musa madam free still na yegusu ni aye namfo ni enam me baby na wo frɛ me say obi pese woni me kasa ena me free eja me choba na me ye no e ba wadwuma me de me ye choba na me ye me ntwantro una wa bi restaurant eye me de sorry eye choba me ba wo ho ema nipa na wo so pese woni me kasa no wo frɛ ye ampa ema mini nipa ne kasa ema nipa ne kacha me se nkomo wo ho obebe kuma so obekuma se a ye behia ne yakasa na me si yo me kono na wo ma me 500 Ghana cedis se nipa ne se fama me na me mfa ka me ba wo ho no so o serve me jollof rice me ti mi baby na wo frɛ me Abdaina ukotwa ntro di asem be che me kon chese waka ka menum aye me a me mfi wunti no odi menim aye sentomago me je 500 cedis ena o serve me jollof me di ye me sorry ko ya na Tracey kro ya sa ko ka che sa girls na omo be kana sema na me save ne say ono de 500 cedis asum me fidie ayi me enti na sofo ma me te se me a me sorry a me kanya me asem no na girls na to me din 500 confession fidie be na wusu me dia na maya o me te me baby na wo frɛ me adan na who make it life miserable for me watch me whole contract se me no wo pese wo mama bra boye basa ana se den o maya wo den in fact girl no frɛ me a wo ka sa 500 ni jollof na sem no na me catch girl no say I trust you now and some waka me say Tracey akafa me ho ma defend ye nyina no eye no kore asem wo ya waka ne na mama ku say eye no kore enti sada no e na me fa me ho adwen mummusa ne say wo ye man frɛ no na me ni asem wo ye no me frɛ no e ka che ne say wo onyem me ka che wo say wo onyem o ka che me say wo onyem enye no na wa wi na me ni asem na mente sa 500 issue way abusuafo mente 500 issue way on Wednesday in fact misuye masem ehye mu ena me ka say enough is enough mahu ne say ya no pa na won pemasem nti let me stay my one side man kashe nti Thursday makoje maba be fa me phone nipa afrefre me miss course niema bebre na me say course if free na me call WhatsApp just messages ni videos de me ntimi na say me kwhye ye no na eye oni miss bill issue no ena me ba abonten be ka say me sre wo mo a wo mo frɛ me sre wo mo send me audio ni say me mpe problem bia emu bia frɛ me wa wo fisa wo ne ya ne wo problem bia no unim ni social media handle
Fako send no because me ti me baby a wo friend me kura no we twa ntro to me so. Enti ne me nkofa phone call ni obi ankoka na sem na chena nko ne manka no ya beka se maka ana ne me kan ne ye di bia soso eno ne ma me di sa first audio ne ba ye say emo obi am frame me about to get any issue on the social media handle. And today be make us social media sa asem be da ho. Na wonni masem ni mo ya munsusu ndi atemo. E ya munsusu jump to conclusion. Na wo bi ba ye na de no na e wa se kire. Ene ma me yes video ne de beto abonten. Asema me kan ye makabone. Asema me kan ye ya madi watem. Asema me kan ye mase okwasea. Me na me de me ho na nkrofo frɛ me ɛna me se emo mo mfrɛ me omo mfrɛ because audio bi a nkrofo bi di send me ne mu nsɛm no me ntimi omo mfrɛ no omo ni omo pɛ so omo ka no omo ne wa ɛka maka bɔne ana Adiache Friday mako school me baye me be so me phone no obi the link bi free Zion Felix e wo Facebook Tracey Boakye wants Kani Gloria. You can't advise me because you don't feed me. As a reasonable girl that I am. Me who post to know, man kasao. Me contact Zion Felix. Ebusane se Zion. Me who post we wo Facebook page. Ya ne kan sasem we ya na. E ya no krese ya ne kan ye. Ena Zion Felix kachire me so, oh Kani, my friend no, ama was say, enya wone wo a, enti me kura no me besesa caption no. Na me so bra, enye jai. Na bloggers omo fawie so far as I was nya woni me ane de me ye okay ena me di me phone to ho ena me koda me baby me da sorry ya me ko Instagram na afa de enya link bi mu eye video na me kano eda Zion Felix Uncut TV besine na Zion na post to sa video no a direct video no ama me etimi hu ya na me say I saw a caption and asked you now saying Osinya Wanemia. But this time what upload video, a direct video na mame. For what? Nti man friend Zion biem. And na mi hu ni say no. Ma ye dia ma girl na che. Eye ni se bia ensin ni manum. Eye ni se bia me kasa enye yie. Eye ni se bia dede na wo ye ni mintimi nye bi. Eno na ma me ba out be ka che ni say. Odimani ma ye fom. My Jimmy Foreman 4 years. She shouldn't try me. She shouldn't try me. Uwe yeno, and I will push you jam. Because unim se many ego now. And I say my unim family who near woman near woman, I would demand would jam so would jam on rabonting. Now would demand would jam so would jam on rabonting. Now you say ojamo beba bonting my mema no ya pamana. Now revis a meso me no one am minimum won't send me. Who said, despite near why you mean, and you won't send me na crana mabekam. Intimacy Remo. This is what has happened between me and Tracey Boakye since 2016. Debbie or RAV4 no, some of a RAV4 said they can't be na Miss Bear used to be once and I will use to be. Ya me mouth tip off on that. Da woke on car no. Bema na wote wuka ni munkomo a woni bema ni di ye nyina bema ni si free wuka mu no oba me ho obeka ni nyina kire me ya mabusa oda re minjimi yo menya wadwene se ena obi na hia kire ena obi di ska makani ena obi na hia kire na obi makani ska na kani no woye ne woye obi na pushi ska makani niema ya mabobo so a wodi aye me nyina wodi sa niema na ye me no na nipa ne wan Udi sa niema we nyina ya me no nipa ne wan ugumani ma se wo na wode me call Flagstaff House and me call far driver no na nipa ne wan ufre me se obi person ne me kasa me ba ya wo se nipa ne se ma me 500 cedis no a wo wie yesa ko twa ntro to me so no ya na nipa ne wan o link me ma connection man na me to me ka this kan ko man no se me pese me tu kwan ya ye me 419 no na nipa ne wan Unama wuye ye wusa chire mu chire nkrofo wo kumasi gumeni mase se me manya me pesa me ko na ye connection man na di misika unsan country mo sa ye wo na wo de me ko ye no na nipa no na wo wan
Minya accident da wo wom pass and I'm fighting for my life. Your man was cast for mama now. One for mama no nani pan away. Yeah, you've hurt me so badly. What hame? Kumase omu ni mene wo nyina nim se what hame? Den nyina mu man kasada. Mama bontiam beka bibiada. Ntina ye ose minimu kasa on. Sha niama sansem we nyina mama bontiam beka sada. Nipa ntemene wo ontokwada. Nye wodi mi fa mu nyina maye dianda ne kwasea no eye because of Vivian Jail. Vivian Jail na who say ni din se ono ena dis ke mame ena me ya ne me ye no ya ta Vivian ase. For all this while mess I want Miss Bella kosu esawo en kame me ne won ka ya kosu so many mess de dada kanye ne but ni nyina e ba na me frɛ Vivian o se Kani nyabotre wate brafie na mami ye tumifo na wakasa kire me a na misua na me ye okay a na me kofie de we ya me ma bontin be ka bibie ya me se eye Vivian Jelo mama no na adwojo makoma e na waso me mu na watumifo a na mama bontin da but the same woman way e na wa painting a black ama nipa hu se ono na wodi chasa many de wumbu me Eya osa menu bibi papa bia ntimi mba mabrabom eya osa menu menya sika da ntimi no komo deme enti obi ma me kwan skitwa bia na me jimi really eya me ye adwuma o senya me ye me operation a man da me to so 2 months me kro nwuye na me ba 2 months hye machi na me ton force no eno ba che osa me ye hard working girl o enya wo unime I've said this today for people to know the issue between me and you. I have poured out all my pain. God knows, say Anajuwe, I have cried that the Lord should forgive me any pains I have harbored in my heart against you. Do you know why? Me person made this sabotage will be 2021. Me person make carry along ena yes say ena will be see Kani bechire wunse mu no. Mimpese yesi bia bedi mechi awra 2021 because ene mimpo nyame waye me ne kasamafo me wo youth a omo frɛ me mommy I want to be like you sanya wo say wo ebi frɛ say they want to be like you no me so ebi frɛ me I want to focus on my ministry. I want to have time for the work of God. Mimpese bibia be distracting me biem. I have poured out my heart. I don't hold anything against anybody apart from who ya. Me ni will be any problem biya. 27th me di me birthday 24th August 27th August obi send me message say ya bone pa say wo mbekume. Memba abontin be kan yo. Nipa no a chat me with evidence. Am panyinifo bi wo hono ma me de sa messages no ama omo for future reference. What is my Bible on Tiambeka Bibida? 27 September, a bit sign see ye, and also a second evidence. Me ya home. Me ya home. And into bones away, mediator, a tosso third time na me react ya. Ubos and crophobia or majumo hasa sawa, no more social media, no mood diwatem. Yeah, I don't care. Send me who ye ya metiasi. Minwu ye ya metiasi. Nyamin some wish than a money payo di fool. Oko kami ho asem de na de ama wo ho chirew ka akora woni bi enya trotro eye no kre taxi na metim mi kosku a trotro na mefa but ya me a minister no me personality keke kra no wa uye fie wura wiase mu sika nyina gu account mu no ya mi ntwitwi me nsimpo mi huhuru manimo enso ye de mini wugina ho a physical wan eni asomdwe ni awaye atia me bia mate epoboni bia ya wabo afa me hu biara. I serve a living God. Meaning, I'm telling you today on social media, say, Emrane na minu mienu enya yedia.
Minim da mewu, usu nim da ubewu. Baby a waye niema kodru no eye. Jai. Tinase. She mistakes a waye, she errors a waye. Won pa ho so obeje oboni atum na wa jai niema bi. Live jai bibia mu. Then live a peaceful life. From today going, I hold nothing against you. From today going, I don't have any pain against you. May you be beer free me mu. Nya wobeshe video we you obeji me adino. Fine. Nya won jimindi enye masem. But I don't want to carry grudges into 2021. No. Mesre ashafo ni atiefo. Mesre wo biara se obi bia makaseti ano. Sasem we ye ba Ghana. Obiara makaseti ani bia onfancheme. Obi amabu nanim tie bia onfancheme. Achopa me pay mesre mo. Enye Tracey Boakye na me pa na cho. Achopa me pay. Enye Tracey Boakye na me pa na cho. Enti block. Enye Tracey Boakye na me pa na cho mesre mo. Obi a issue we ba ye. One approaching me here out of a bufuo. Me di kaseti ano out of a bufuo. Bia me didi na tem out of a bufuo. Me tro bibia enye biano. Please, today is 8 December. Nipa krono onfanche me sometimes oh ya de na unim se wasem ode na nipa nte wase na yedi watema ya na eya nti mesremo wa asem we hu wan approach me ye bia me kaseti a wo bia no fache me ebi nsi biem wa wo so wudi matem wa wo be kesi mi o me nso so me dia che wo bia me ni wo bia ni issue biem ena mesi afasa akwanya we so ma pa chewo ebia obi wo NDC komu nsem na ekoye no onte ase enti wodi ya wo memu kakra minim se emrepam at the right time say yema me kwan se me nkasa about that issue na me wo time a ebia but sa nsem ni nyina de mayi me ho afrim because me ba ministry mu no matena se hu no say problem amenya eye niema mienu. I want to have a peaceful life and concentrate on my business, my ministry. I want to have a stable mind and concentrate on my kingdom work. And to me, you me what frisani ma we ni namu na manya peace. Metumi atoa menya medwuma so fefefe. Tracey, I'm saying this on record again. A free eneko. Ya ubi a woman muti ya ubiano. Ma yibi bia de free me mu. Enkrofo a wo bitri wo gi omudi ye e ka me ho nsam kire wo mu nyina omo bitri o obia be ka kire me unim se me ntwantro ena me nim se wo beba social media abekasa bebre me reply o me nka bibia nkire o but me ka kire on the 8th November say kwan boni bia wo de me afaso kwan boni bia wo de me afaso bia I have forgiven you out from my heart. Na me bompa ye say light na me hu no. One day ya me bema won so wo sa light ni bi. Na ne wudi akekere wo nyina no wo be free. Me ba life a masem nyina nie. Me datiefo ase mo amose mo tambe tie me. Mo amobedi konkonsa. Mo amoye bibia me da wo bia ase so far as say wo say wo time any wo data ba be hwe me nko ade eye plus edimame nyame nhira mo nyame nye obia kese. This issue I'm out for good. Nobody should send me any message, nobody should call me, nobody should text me. I don't have anything to say about this issue. I'm done. Madam Wase.